Kariboy Idol Season 2 Ban ketiu ya kesap kikun samla Kani gerensan na kebenta kikun ketem Riboy Ka Village Organization kebalatip kum ka Yatli Lang Village Organization Kabadon hakasenong Kerpiang Hariboy District Menta kesengi kelala aban pli ya office trekam jongka kabalongru hakasengi kabagane ka Village Organization kadap shis nempura jong ka jingyaj lanti kabaay ka jingshekri syala ki para longkemi kibadon hakane kesenong Ya kene ka office trekam jong kene ka Village Organization lawan ban pli daw nong mikmat pajba ka omsning constituency uba jason saukmi maulong haka jingyadon lang jong baro kidkhot jong kate ka Village Organization haka jingyadon lang ru jong urang ba senong kesenong Kerpiang uba proning kro uba BP lengdo ubri Vice President ka sengsan pertai PDF jong ka omsning zonal committee uba Lansius Imli ubri Vice President jong ka Youth Wing PDF omsning constituency ki riurang ba na kate kesenong bat kiway. Haba ay jingkren hakane kesengi MLA kumukongsan ulay ke jingero ya kene ke kenhun ki longkemi kabalala ban pentelun bahaya ki kam jong kene ke kenhun bat kum ka jingkersian ya kene ke kenhun MLA ulan no senyang da kapisa ka silak tengka sya kene ke Village Organization nan penulong iba nang nisakmat tikum ko VO hi bro ma ko VO Organization Namno kam batay niya kaya tebdot karol ko responsibility ng VO ibadan niya kalap system tinganget ba kani kalenti finangya kumbilakran man iba stone yung ba nanto inang yung shkman expose nang tinatalim nga kumuda nung mikmat na supo kajing jong VO bat nang ang kanya ipiba yang daka mensim mo nakaliang jonga kamunsim usurit kamunsim babakulot pangantip kumno banganirap ng VO bangasu pakat na dumanen ang ba hapaka VO kadap sisnam nakaliang jonga to ngan ay no silak ya VO mo ay nakatap donbok pinang beteng nakatap arsnem ay arnak na suppose na mga sekolah kasi donbok thank you kan mo tinakliang to na ditay Ito sutunat kasnong anong may pirong kasnong bang sutunat hay banuan na kapor maranga jukren keleng saudong ya kasnong ba kadi kasnong kabakot kabusuba bakadon kata jingetri lang nado kilong pa barokhat ki het ki samla barokhat kilong ba kani kumuksay barokhat naman na pilong kata impyo sakmat nginya bolo kita kijingya her borok kilyang ba nginya pet lang kae kasong kasnong ki long kimi ki jungi ki kun ke the jungi ki la kiu shisha hadu ba ngamla ban theo bali ma ong ta nginom ya compare ba kiwe hari nga ong tang nak benta ka sinong hi menno ki long kimi jungi kim jungi kata di kisha kim ju po office ha bali yo hat le lang bat kupa lan ne banno kim nut ban yale kadon kawi ka snem ka bang ken mau sipus nem chua ngalap armut ki long kimi ki bayak roy armut dating atak da peksinin semua tingalap kadang nya gajib itu por gajib sarang itu tingalap ada piwan chenu ni wan agriculture gila ban ken mau kini ke por don gilo kimi hangi tinga kili piwan chenu wan agriculture ani ngam la shu ban ya be ngayeng kam shipang ngayeng de anda ngapakat ngajau syagumat jeruk balik jauh mat ngak kemen palat kadau kalomba menno kilong kimi jungi kim tip balik office menta kadi kesin ka ben ko mai kilong kimi jungi jelas dang te balik si office si jam bala kiu sya kata pertejin syai kan mo kata kadi kajing pencong rim junga tempot ani kilong kimi jungi kesan ba itade pila ban sorong ikong ori sebab ikong senti sebangala kim kan mo hiai te ngak kemen palat te kham hadin ter ngila yoruban form ye kiseng kentai bat hang nang ta kilas dang pantre ya ki kam ki jumki kawe hadin kawe ter kila yoru katokan ni kijirap na ki office bat unta ter kila penbiang maki ki dasbin haman la kidong ladon kapor awareness program mawan dari itu kyong bayahun bay sumut bat de maki ki balak komen ya kata awareness kanyuki bangin ya trelang bathi iong ikong masih mo ola da pie trelang bani pin sayo ka awon